Ke o amohele mmohi wa televishene ya Lesotho phirimaneng ya kajeno. Lenaneo ke la tseba ka makala ka lebitso ke Nokofa Hlabathe, empa ha ke mo re na le baeti ba babedi ho tswa lekaleng la thuto le kwetliso. Ke mme Modikua Mmota e le yena phala ya lekala, le mme Pai Monaheng Mariti e le mookamedi ka Teaching Service Department e tsebahalang ka TSD. Ke a le amohela bomme, ke kopa le phuthullele Basotho hore na letsatsing la kajeno le re tshwaretse eng. Ga leboa mme Nokofa, re be re dumedise le babuhi ba televishene ya Lesotho phirimaneng ena. Jwalo ka o so ntlhalositse lebitso la ka ke Modikua Mmota, mme ke nna ga diphatlalatso wa lekala la thuto le kwetliso. Phirimaneng ena re tlo kgaolela Basotho hore na lekala la thuto le sebetsana le ditaba difeng. Empa ha ke qala ke tle ke re lekala la thuto ke lekala le fuweng thomo ke mmuso wa Lesotho hore le shebane le thuto ya ngwana e mong le mong wa Mosotho. Mme thuto ena re qala dikolong tsa dikonyana ho a fihlela dikolong tse phahameng e se tsa secondary di-university. Hobane o tla thola hore ka hara lekala ka mona re na le CO primary e leng a sebetsanang le thuto ya bana ba dikonyana le thuto ya boemong ba dikolo tsa mathomo. Ebe re boetse re na le CO secondary e leng motho a sebetsanang le grade 8 ho fihlelletse grade 11. Ebe o tloha mono re na le CO tertiary yena a sebetsana le dikolo tsena tse re di bitsang di-university. Mme ha ke tsholo tjena ho a utlwahala hore thuto e re sabatsanang le yona ha re sebetse fela le thuto hore ebe ngwana wa Mosotho kena sekolo. Re shebile haholo hore ebe thuto eno ke a boleng, mohlomong re bitse quality education ha ke nka mantswe a adimilweng, le hore ngwana wa Mosotho a kene sekolo mono ka boiketlo. Hona le ntho e bitswang access e bulehile ho Mosotho e mong le mong. Ha ke tjho jwalo ke bolela hore ho a utlwala hore tla sebetsana le matitjhere, mme matitjhere ka ho otloloha a ikarabella lefapheng le bitswang Teaching Service Department. Mme moeti wa rona kajeno e leng mme Pai Monaheng Mariti ke yena a okametseng lefapha leno la Teaching Service, mo e leng hore Teaching Service Department e wela hona teng. Letsatsing lena re kopile hore yena a ke a tlo re hlalosetsa haholo ka lefapha leo la Teaching Service Department. Mme Pai. Ke a leboha mme Modikua, ke le dumedise babuhi ba televishene ya Lesotho. Ke nyanyeletsa ditabeng tseo mme Modikua a seng a buile ka tsona. Ha ke kena jwale lefapheng lena la Teaching Service, ke hlalose hore Teaching Service Department e boalusi ba ofisi eo ke sebetsang ho yona e bitswang Teacher Development, Supply and Management. Mme ofisi eno ke ofisi e shebaneng le hore ditaba tsane tse mme Modikua a buileng ka tsona tsa hore ngwana wa Mosotho a fumane thuto ya boleng. Rona ka mona re etsa ditaba tseno re ipapisitse le ho ntlafatsa dititjhere, ho bona hore dititjhere di sebetsa boemong bo nepahetseng, le hore le mekgolo ya bona e fihla ho bona ka nako, le hore ba ntlafatswe ha ba ntse ba le mosebetsing. Ka ho ntlafatswa ke bolela hore ba nne ba fumane kwetliso. Re a tseba hore motho e mong le mong ha le mosebetsing ha se hore fela hobane o ile wa fumana lengolo la hore o titjhere ha se hore ho so lekane. Tshwanetse hore ha o so le mosebetsing jwale ho latela hore dinako di a fetoha, o nno o hlabollwe, o fuwe malebela a matjha ao o tla tseba hore o atamele thuto eno ya bana ba Basotho ka ona. E tle qetelle e le yona ena ya boleng e ehlileng e leng taba e kgolo ya lekala lena. Jwale ke kopa hore ke qale pele ke hlalose nalane ya department ena ya kapa lefapha lena la bosebeletsi ba dititjhere, moo teng re hlileng re sebetsanang le je ka ha ke se ke ile ka nyanyeletsa hanyanyana botsitso
le boleng ba hore dititjhere di tle di fane ka thuto ya bohlokwa ya boleng. Rona re shebana le hore dititjhere tseno di sebetse tlasa maemo ano ao ba tlabeng ba tsitsitse dikelellong hobane bosebeletsi ba bona bo le botle tlasa boalosi ba hlanka bona ba teaching service. Teaching service e teng hobane e kolla ka molaong wa motheo. Section 144 ya molao wa motheo ke yona e theileng lefapha lena la teaching service. Ka 1973 le ile la thewa lefapha leno, mme ka nako eno ditaba tsena tsa bosebeletsi ba dititjhere bo ne bo le tlasa boalosi ba dikereke. Ho ka 1973, ho tloha ka 1973 ha lefapha lena le qala mosebetsi, le ne le sebetsa le tlasa tsamaiso ya dikereke. Empa yaba ha dilemo di ntse di ya ka ke itse pele ho 1973 pele ho 1973 ke mona moo ditaba tsena di neng di sebetswa ke dikereke. Empa yaba ka 1973 lekala le a lemoha hore ditaba tsena e kare di ka sebetseha hantle ha boithuto bo ntse bo etse ho laetswa boithuto hwa bonahala hore ditaba tsena di ka sebetseha hantle ha di ka ba tlasa tsamaiso ya lekala. Mme ya ba lekala le theha lefapha leo ka nako eo le neng le bitswa Teaching Service Unit, moo ho neng ho sebetswana le tsona ditaba tsena tsa bosebeletsi ba dititjhere ka ho tloha boemong ba primary, mathomo ho fihlela ka mane ka secondary. Yaba ka 1992 lekala le fetola lebitso la Teaching Service Unit ho so ho thewa lefapha lena leo le kajeno le ntseng le bitswa Teaching Service Department. Ka mono ka hara Teaching Service Department ho tloha ka yona selemo seo ho fihlela ka 2012 lefapha leno le ne le tsamaiswa le o kametswe ke directora ya Teaching Service Department. Empa hono ho sontso ho ile hwa hlokomeleha hore ka nnete e ka re ha hwa lekana ka lebaka la hobane lefapha lena ke lefapha le sebetsanang ka kotloloho le taba ya botsitso le boiketlo ba dititjhere. Hwa lokeleha hore ho be le lefapha kapa mafapha a human resource ana a welang ka mona ka bohiri. Yaba ho tloha ka 2012 lekala le ikeletsa hore ho be le baokamedi boemong ba di-director ba mafapha a HR, e leng lefapha la planning and utilization, ke lefapha leo ikarabellang ditabeng tsa khiro le mekgolo ya dititjhere. Yaba ho boetse hape ho ba le directora ya training and development, e leng mookamedi ya shebaneng le ditaba tsane tse ke itseng ke tsa ho kwetlisa dititjhere ha di se di le mosebetsing, ho fana ka malebela hore na ebe ke kae mo matitjhere ho bonahalang re hloka hore re ba ntlafatse, re ba fe ditaba tsa hore na ha ba atamela ho ruta bana ba di atamele jwang. Ga boela ga ba le mookamedi wa lefapha lena la remuneration and benefits ka mane ka moo ho thweng ke ka ditsianeng le meropotso mo batho ha ba ile ba sebetsa ka nako eo ba yang phomolong, jwale ba ba tla fumana ditsiane tsa dilemo tseno tseo ba di sebeditseng. Lefapha leno le bile le sebetsana hape le ho sheba ditaba tsa structure sena sa career and salary structure. Ke bona ba lusitseng le ditaba tseno tsa career and salary structure ya dititjhere.
ha ke se ke buile ka taba tsena tsa mafaphano ke tle ke hlalose hape hore ka mona ka teaching service management mookamedi wa teng e leng CEO teaching service yena yona ya ntseng a bua mosebetsi wa hae o mong ke ho bona hore di section tse teng tlasa lefapha leno di etsa mosebetsi hantle ka hore di etsa mosebetsi hantle ke bolela hore ke yena ya eleng le hokela le dipakeng tsa lekala le mafapha ano haeba ke tla bitsa mafapha ke bua ka teaching service commission e leng yona eo ka kotloloho e leng e fuweng maikarabello a ho hira dititjhere ho bona hore dititjhere di a promotwa ha di le mosebetsing ho bona hore dititjhere haeba hona le tlhoko ya hore titjhere e tlohe school A ya school B ka mabaka a tlabeng a hlalositswe ke tsamaiso ya dikolo tseo tse amehang jwale ofisi ya CEO e di hlahlobile e bone hore ho fela ho lokeleha hore titjhere e jwalo e ka tloswa sekolong sa A ya iswe ho sa B ke teaching service commission e sebetsang taba tseno mme CEO teaching service ke le hokela pakeng tsa dikolo le yona teaching service commission ho bile hape tlasa lefapha lona le hona le government school supervisor e le mongodi wa dikolo tsena tsa mmuso le yena o sebetsana le ho alosa tsamaiso ya dikolo tseno ho bona hore tsamaiso dikolong tsena tsa mmuso e sebetsa hantle ke bua ka yena jwalo hobane a le ofisi eno ya hae yona ka kotlolo e lona ka mona ka lekaleng la thuto empa bangodi ba dikolo tsa dikereke tsena tse ding Alexa mongodi wa dikolo tsa AME le mongodi wa dikolo tsa ACL e leng tsena tsa church le bona ka ho tshwana ba tlasa bo alusi ba yona teaching service management office ya CEO teaching service ke yena ya sebetsang le bona hobane jwalo fela ka ha ke hlalositse hore mongodi eno wa dikolo tsa mmuso mosebetsi wa hae o moholo ko shebana le tsamaiso ho bona hore tsamaiso dikolong tseno e phethahala hantle le bana ka ho tshwana mosebetsi wa bona wa mantlha ke ho bona hore tsamaiso dikolong tseno e tsamaya hantle mme ba tlaleha ofising yona eno ya teaching service management re boetse hape tlasa ofisi ena ya teaching service management re na le ditaba tsa teaching service council teaching service council le yona e ntse e theuwe ka molao ke tla re ke body kapa ke council ke mpe ke tshobane ke council e sebetsanang le ho alosa hore ditaba tsena tsa professionalism ya botitjhere di tshwarehile hantle mme lefapha leno kapa council eno e ka kotloloho ikarabella ka mona ka lefapheng lena la teaching service management mo CEO e leng mongodi ka teng ha mongodi e moholo wa lekala e le modulasetulo ka hara council eno e jwalo ho boetse hape hona le teaching service tribunal e welang e ntseng e le tlasa lefapha lena la teaching service management teaching service tribunal yona nka e bitsa hore mohlomong ke tla re keng lekgotla for hobane ha ke sa fumane lentswe le nepaetse le nka ka le sebedisang lekgotla la maipiletso ke lekgotla la maipiletso mo e reng ha dititjhere di ile tsa mohlomong ke etse mohlala fela ke re titjhere o fumanwe a le molato a bellwa ka thoko ho mosebetsi a ke re ke le ka hlalosa hore teaching service commission ke yona e bileng e nang le e fuweng matla a hore ha dititjhere di sa sebetse hantle jwale diboto di ile tsa teka ditaba ka pele ho commission hore commission re bona titjhere ena wa sekolong sa rona a sa etse mosebetsi hantle wa lofa o etsa dintho tsohle tse sa amoheleng ho latela dikoutu tsa tsamaiso ya dititjhere
jwale commission ha e se shebile ditaba tseno ka e di hlahlobile e bone ho tshwaneleha hore titjhere e jwalo e be siyo mosebetsing e tloswe mosebetsing bana ke re itse lekala la thuto mosebetsi wa lona ke ho bona hore ho fanwa ka quality teaching and learning jwale titjhere tsa mofuta ono ho ahlaka hore di tla be di sa etse ho latela sane se lebelletsweng haeba wa lofa haeba ho hlekefetsa bana jwalo ihlile diboto di tla tlisa ditaba tse jwalo ka pele ho commission mme commission ha e di hlahlobile e lemoa hore yena jwale ke titjhere e tshwanetseng hore e tloswa mosebetsing ebe o tla tloswa mosebetsing empa ha titjhere a utlwa hore a ka nnete ditaba tse ha di a sebetswa hantle ha ke a sebeletswa hantle ke o nka boipiletso he a ka pele ho teaching service tribunal hore teaching service tribunal e kene dipakeng e bona hore na o fela a beletswe ka thoko ka nepo kapa tjhe jwale ho boetse hona le ka tlasa lefapha lena la teaching service management ho boetse hona le mekgatlo ya dititjhere ke mekgatlo yane e sebetsanang le taba tsona tsane tsa botsitso le boiketlo ba dititjhere le yona ka tsela e tshwanang e ikarabella tlasa teaching service management officing yona eno ya CEO teaching service mme ha ke le hona temaneng yona ye ke hlalose hore ho latela molao lekala le lokela ho sebetsa le mokgatlo ka kotloloho mokgatlo o nang le bolatedi ba dititjhere bo etsang 40%. Mme taba tse jwalo re di fumana tsa hore na mokgatlo o nang le bolatedi bo bokalo re di fumana ho tswa lefapheng lekaleng la ana le bitsang Labour and Employment le santsane le bitswa jwalo Ministry of Labour and Employment ke lona le re fang dipalopalo he tsa hore na ke ka hare ho mekgatlo ena ya matitjhere e mene ke mokgatlo ofeng o fihletseng dipalo tseno tsa 40%. Ha ke se ke buile jwalo ke fetele ditabeng tsa hore na mafapha ana a kileng ka bua ka ona a teng ka hara department ka mona na a sebetsa eng ke a tseba hore ke ne ke ile ka bua hanyanyana ka lane la planning and utilization leo ke reng lona le sebetsana le ditaba tsa khiro ka kotloloho ya dititjhere mme ke hlalose bomme le bontate ba ho iba kgabane hore taba tsena tsa khiro tseo ke itseng di etsuwa ke Teaching Service Commission. Planning and utilization ye yona impa ile ke tla re keng le hokela le tsamaisang ditaba tsena tsa khiro hore di tle di qetelle di fihlile ka commissioning ka mane ho tswa dikolong hobane molao wa thuto wa supa hore diboto tsa dikolo ke tsona tse tla etsa kgothaletso ka pele ho commission hore na titjhere e tshwanetseng ho hirwa titjhere tseneng di ile di interview hobane ke diboto tsena tsa dikolo tse etsang di interview jwale ka morao ba etse di interview ba tla tlisa ka pele ho commission he hore dititjhere tseneng di ile interview ke tsena jwale commission yona e tletse be ho hlonolofatsa he hore na ke mang titjhere e lokelang ho fuwa mosebetsi jwale e tla re he ha khiro eo e se etsahetse lefapha lona leno la planning and utilization ke lona jwale le etsa mosebetsi wa hore titjhere eo ya mofuta o e tsebe hore e hiruwe titjhere eo ya mofuta o ibe e khole ha sa le mosebetsi titjhere ya mofuta ono ha nako e fihla ya hore a promote kapa a nyollelwe notching ka hodimo ditaba tseno tsa mofuta ono di etsahale le ka nako yane eo jwale titjhere a senga tshwanela ho ya phomolong lefapha lona le la planning and utilization ke lona jwale le neletsang lefapha lane le ke ile ka hlalosa hore ke la remuneration and benefits le sebetsanang le ditsiane tsa dititjhere ke bona ba neletsang lefapha leno ga titjhere
A nako ya hae ya hore ya phomolong e tlo fihla ka nako e itseng, mo lokisetse hore a tla ska ba dula nako e telele a le hae mono a ntse a so fumane ditsiane tseno tsa hae. Lefapha la Training and Development lona ke lefapha lane leo ke itseng le sebetsana le hore jwale le thusane ditabeng tsa hore dititjhere tsena di hlomellwe ka malebela moo ho bonalang eka ba fokola teng. Ha se lona le kwetlisang, empa le etsa mosebetsi o nka ka reng ke wa ho etsa coordinate dipakeng tsa mafapha a teng ka hara lekala ka mona. Lefapha lena la inspectorate leo e leng lona le re shebaneng le taba tsa boleng ba thuto le thuteho ya bana, ke lona lefapha leno jwale le tlabeng le lokelang hore ebe le a fana ka hore na ke dititjhere di feng tseo ha ba ntse ba ya dikolong ba ilo etsa bohlahlobi bano ba lefapha leo le ke le hlalositseng, ke kae mo ba bonang hona le tlhoko ya hore dititjhere tseo tse jwalo di kwetliswe. Ebe jwale lefapha lena la haeso lona le tla atamela ditsi tsa kwetliso ya dititjhere hore dititjhere tse itseng ho bonahala di na le tlhoko ya kwetliso di-areeng tse itseng, e le hore mafapha ano a kwetliso ya dititjhere a tsebe ho etsa tokiso ya hore kwetliso e jwalo e tle e be teng. Ha jwale dikwetliso tse ntseng di etsahala di ntse di etsuwa ke ona mafapha ano a kwetliso ya dititjhere, le ha e se ka boemo bo re ka rareng tjhe re lakatsa ha bo ka ba etsahala, mohlomong ka lebaka la ditaba tsa ditjhelete. Re a tseba hore ditaba tsa ditjhelete e santsane e le qholotso. Training ya mofuta ono e ntse e etsuwa ka tsela ya di-workshop, e etsuwa ke mafapha ona ana ka lekaleng ka mona. NCDC e kwetlisa dititjhere, le lona lefapha lena la bohlahlobi le lona le kwetlisa dititjhere. Le lefapha la dikonyana ke ya hopola hore qalong mane ke ile ka bua fela ka hore TSD kapa TSU e ne sebetsana le ditaba tsa di-primary le tsa secondary. Hona le nako eo lekala le ileng la kenya tshebetsong taba ya thuto ya dikolo ya bana ba dikonyana, mme dititjhere tseno tsa dikonyana le tsona di se di le teng ka hare ho modiko ona wa dititjhere. Ba se ba le teng ka hara database ya matitjhere, e leng hore Teaching Service Department e sebetsana le khiro ya dikonyana ya dititjhere tsa dikonyana ho fihlela leveleng ya dititjhere tsena tsa post primary. Ho kenella hona mono le khiro ya dititjhere tsa dikolo tsena tsa mesebetsi ya matsoho. Dititjhere tsa mesebetsi ya matsoho le tsona babuhi ba kgabane di hirwa hona mona, di sebelletswa hona mona lefapheng lena la Teaching Service Department. Mme Pai, ha re kgutlela morao hanyane, re a tseba hore diterekeng hona le di-office tsena tsa lekala lena la thuto le kwetliso. Ebe le hona moo diterekeng ofisi ya TSD ya fumaneha kapa di fumaneha moo Ntlokgolo Maseru fela. Ke a leboha mme. Di-office tseno tse diterekeng di na le ofisi ya Teaching Service moo ho nang le mohlanka kapa bahlanka ba HR ba sebetsana le tsona ditaba tsena tse ke di hlalositseng. Mme ka lebaka la hobane e hlile ho bonahetse hore bosebeletsi ba dititjhere ka nako e telele e sale bontse bo tlitlibisa dititjhere, lekala le ikeleditse, mme selemong sona sena ke ha mohlomphehi letona a ne a thakgola ditaba tsa hore jwale Teaching Service Department e be decentralized, kore bosebeletsi bohle bo amanang le ditaba tsa dititjhere, welfare ya dititjhere, bo etsuwe seterekeng.
hobane le ha e le mona di office tse jwalo di ne ntse di le teng, di ne di teng jwalo, empa bosebeletsi bo bongata bo etsahala mona Ntlokgolo e leng TSD. Jwale ka lebaka la hobane ho hlokomelehile hore taba eno e etsa hore dititjhere di tletlebe kapa bosebeletsi ba bona bo ske ba botle, ka lebaka la hobane di-file tsa dititjhere di ne ntse di le hona TSD mona fela. Mme ka nako eno eo letona le neng le thakgola decentralization ke nako eo jwale di-file tsa dititjhere di neng di tloswa mona TSD di iswa mane diterekeng, hore yena HR eo ya mo strerekeng e re ha titjhere a fihla a na le bothata ba ho sebeletswa taba dife kapa dife, bothata e ska ba hore jwale ke sitwa ho sebeletsa, ke tlameha ho letsetsa Maseru hobane jwale file ya hao ha eyo. Ke nnete ha re so atlehe ho isa di-file diterekeng tsohle, empa re se re atlehile ho isa di-file diterekeng tse 5 hona jwale. Mme taba yona eno hore re na le tshepo ya hore e tla tlisa diboko tse ngata tsena tse di etsahala tsa matitjhere, di tla ke di ye moriting. Ke be ke tjhomme le bontate ba buhi ba kgabane ba television ya Lesotho hore ka selemo sa 2022 kapa 23 re ile ra thuswa ke lefapha la lekala la public service la re ekelletsa bohlanka bo ileng ba qeta nako e telele mane lefapheng la Haeso Teaching Service, hona ka mane ka lefapheng la remuneration and benefits, hobane re ne re na le backlog e ngata haholo ka mono ka baka la kgaello ya bohlanka. Ehlile bohlanka bo sebeletsang dititjhere tse kalo ka 15,000 ha bo sebeletswa ke HR bana ba teng ka hara lekala ka mona, ka hara department ka mono, ba sa fihleng le ho 15 ka palo. Ehlile bosebeletsi bo ne bo sa be botle ka kakaretso. Empa he ka selemo sona seo sa 2022 Ministry of Public Service ka ho yela hloko taba tseno ha re ntse re kokotarella ho ile re kopa ho ekelletswa matsoho ka nnete ka baka la hobane ka nako eno ho no sena monyetla hore re ekelletswe matsoho ka mokgwa wa ho hira. Lefapha leno lile la re kadima bahlanka ba HR ho tswa makaleng a mang, ya ba bahlanka ba jwalo ba ilo sebetsa mane ka Teaching Service Department ho sebetsana le backlog eno e ngata ya di-terminal benefits. Mme ha ke bua le lona tjena ka nnete le dititjhere di a tjho hore ka nnete ho bonahala taba eno eo e ileng ya etsahala e fane ka tharollo, hobane titjhere ha di sa dula nako e telele haholo di ile retirementeng, e ba o sa fumana ditsiane tsa hae. Mme ke santsane ke tshulo jwalo ke hlalose hore ho tloha selemong sona se ho tloha kgweding yona ena e fetileng re se re ekelleditswe bo HR. Tjhelete lekala la ditjhelete le re file tjhelete eo bahlanka di-position tse re ileng ra di fuwa ke public service, le ha e se tsona kaofela tse re neng re di kopile, empa ka nnete re fuwe tjhelete e kalo ka 62 million 62 million ke tlo hira di-principal ke kopa tshwarelo. Re fuwe tjhelete e tlotla e hira bahlanka bana ba tlotla ba sebetsa ka mona ka HR mane diterekeng, hore mosebetsi ona o seng o isitswe mono wa di-file o ska ba wa imela bano ba babedinyana ba nentse ba le teng. Letsatsing la kajeno re ithutile hore na teaching service na ho sebetsana le eng, na ditaba tse amehang moo ka kotloloho di ama bomang. Re hlokometse hore hara ditaba tseo mme a buileng ka tsona lefapha lena le sebetsana le boiketlo le botsitso ba matitjhere ha ba ntse ba le mosebetsing le ha se ba ya matsatsing a bona a phomolo. Mme Mosotho wa heso re ke takatso ya rona hore lenaneo le siye hona le ho hong ho le ho rutileng hona
ka ha ebile le lebitso la teng e le tseba ka makala. Ha re kopane hape bekeng e tlang ka nako e tshwanang. Awagada